Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kegima omwanji omurigereria no gosemeria kwana nakwabere ko gutwara oburigereria borobia kegima nigo cyaragire cinsesato cyabo no mogoroba sinero bire bwikiranu kwene kebnango koletera ndamangana magyabo nabere kagwatika kora cinsemo aikaransa oike elinde tosanga sobwa mwelia nenkerobo Frida nulyo kwene kebna chibicha neliogiria gwikira sole asenchera ya bene nere Barnabas Ndari na boigo Kevin Mogoi nyara yonsi nabuko yabwatia gwetera sensemerie mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV toskare kwira nanda segekeke kerebosio elinde tosange amange. Karibu sana omwanji omurigereria chingaki ensengima yali chengera litukolia basubati rero nigegati yabasomi kurase bunge yabobasi bakoragwa na Dr. Samuel Seringi anyarako bakagusanga nabangi nabagotu imeyensemo yorogale ewadi ya Masige West bunge yo ase county ya Kisii nigaba marangeti yo kwebisya elebetange kurwasobo kendo chingaki echiga embule nyinge hegendeta kwanekigwa ase chinsemo imeyense ya Kenya okwana chingaki echo nigaganiria abasubati gosikwa nabo igo kubabolia besoke asobonge elikorwanirira ebirogo byoborai bosio bobochorio bonene eligoikirania lichiko lia ibere ase isato. Ya lero liengeli tukolina na monese abasubati likoro ku International Women's Day yani litukoli toko sherekea abasubati baito bonsi ensengima tarike nyoka igo lero ndu professionals yani abasomi balia na abantu balitwade ke umbegeito kya bobasi development association igo tuimoka twaenda kumera abasubati baito ase ekenyoro kya orogale Masige West na twalenge twachiko ko celebrate na barabuo na koba ojenga amo na abo twanyara ko batoko yana na marangeti bune mbro maite go twenyingega egera banyale kwebisia obokendo obo semboka yake igo twabaganiri abasubati ba sponsor baseito twabaganiri amaya nyasaba konye ninu mobo mokoleta obogimense na igo ntobanje temono mwensi. Buna professionals onye moroche tuwabere tuwansa chi program chirichi kogera abana basubati na baro banyale ko bakwenda chiskuru mono buna abamura asomo omwaka oyo omutinyo oyo buna mbatse nyale ko igora abana gutoma maombi ochora chikosi ya university twariganire basubati abange baije bali bakora matemu na baro buto bayigeli no bagochora chikosi egere basome masoma igoro acha ko bakonya egere na baroba kole chigasi cha muhimu una basacha constitution yetu ya Kenya nitagetenga ase chigasi ndi Jones ase no burai bonde bwensi etoke twaikire ase fraction ili yani ya 2/3 gender rule ase okonyoranga gender inditeyo basubati bosibasacha mbaetania ibera seisato ase gasire Jones igo na intu bazi twanyalire ko batogotebia abasubati baito ese jizukuru basome mono baite buna basaja asoborai buno boja gochoru mwago boja na basubati na batokororo batoke ngana barabuo na bago pingana na basaja ikiagera
na babwata obongo na babwata kirigendo no batongire na basacha mbaba ise koira na maega engaki aidire abagusi ngo etari barenge abasibati sana gukia soko baire school lakini bone engaki yairire bono mwana nyaruka na bagosomigwa na ndaite abo mwangaini mono kubwa mumura ete tutige tabielia abagusi no mumura gosomigwa mono kubwa musibati tutige tubaira abana bonsi barenganeti abasibati na bakorabia mono kubwana na basacha onye baire school na abana bonsi no borai na boy gogochorwa na bitegira basibati kero ba soirigeti aba tubakire jikura na barabanya ko bagoso bairo bogambi una basacha Habarai bakoragwa no mukonyi w'umugabana w'i county ya Nyamira James Gesami umubungo borabo mukoro Ben Mumanyi yokoriye kirgo kya West Mugrango Rogers Muturi yokoriye kirgo kyo botenenelwa basubati Pereso Ndogo gati ya baraibande nigo baragire byaro baraibi county ya Nyamira asogo taikirania amagendero asabamenyi be county yo baukwanekerekyo asamatanga yamo aseskuru yoboroso ya Bunyunyu ewodi ya Bugichora nsemo yebunge ya West Mugrange county yo nigo bamuragire byara umubungo West Mugrango Steven Mogaka asikeli bagotebanga nigo alikire litko gochia ase omokonyi w'echama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i igoro yechinkwa na chae ase taro yaye ya gusiomurikito Steven Nyarikie Mbunde no roboti urwe nase umuyaga bw'amatanga ase geti kya Bunyunyu ebunge ya West Mugrango me ya Nyamira ase umuyaga wikiranwa na barai kurwase county ya Nyamira aiga barai bamochia burai bwe county ya Nyamira abaigo burai bwe bunge ya West Mugrango. Kwa hivyo Nyamira hii onye mutagite ekonyeke yaribu mastiko onye mutagite abariogoga yaribu nyumbani onye mutagite kiparabara chingia yaribu has to go muruche bintu bikora gukorekana impule yaitita abantu Nairobi 28 people taria matia sebe bikone bono muigwete nyiro east nyere gaki tigatusokana aba pasta tusabire muno ntoda kuamba magana siasa manginga niki yake abo yo jobo na muleyo makono mbeni bani Mumanyi aso yokoriye kiro kyo bajumbe ba West Mugrango Moskero Rogers Muturi igaragire bokongu boteneri bumuchumbora bisi Moske Steven Mogaka asekeria kweranga Mogaka nigabwente okorra ba West Mugrango meremo ali bagalia ye gotiga komoraga Dr. Fred Matiang'i lichambe motebi ni ntwagwendete kurwania tali umwana ito Steve tali umwana ito Fred Okengo Matiang'i ono tole ekirogo kyo president omwana oja koegwa tutagete abe president ya Kenya gakorwa Fred Okengo Matiang'i. Fred mama ite record ya watenengia na inje mama ite record yana Fred yaraba igura na inje mensa ndo bakore asiangia egento ke agera na tene no bochumbe na tene trust mukanga chikura chio CP lakini akangibera na ndo bono chakire kurama Matiang'i komo Rusia ndo ofisi ekiagera fortress 8.5 years gaste yana ukoleka na West Mugrango intenomo nginone kuruga igabonyunyu tuirule kobeke mwanzo kya West Mugrango tokolega asi tofikisi skuru cheito na abana banyole passalis bakosome asensemo yo Moswati bumubunge okaro West Mugrango Moswati Ifrin Kemosi nigo boigo habeke sigete yueyo asasabire umujumboro bisi okorera umunyamira hegasi na gotiga gotamera Kemosi na boigo Rogers Muturi kunya kulikira Matiang'i maruru ondenara uleligi ya Matiang'i umeshimo indosi nare ligi ya Matiang'i ngire nawe na kulikira Matiang'i mure oatora Kemosi oatora Rogers taigoro kwa mheshimiwa Steve eligi yago Kemosi na Rogers taigo
asensemo yokoriye kirogo kyobo teneriwa basubati Nyamira Peruso Ndogo igakerekia asabira Nyamira kwene kinango bwatari chikuraso bonke ndio kwene kinango chikomosira bara Dr. Fred Matiang'i asiganga yo mwaka 2027 njama yeta ngoro kwa Perus ke muntu ninde people inshallah tabora bwa ndiro cyabonye sito noga nona somete school ekero ko ikerikia bakuru kya Nyamira nicho yona moko ayande ninde kuna mondo teiwa kamera nse monko ne 2027 ndiko bagonya ero bia masere bole point number 2 kuna mtu alikuwa anasema Matiang'i hajasoma amesoma na ako na wisdom hivyo wisdom ile sema nyaye tuelezebu wana wale wisdom atikora Kenya musaberanye na ndipo atakura abantu bani ndipo atakura wana basai ero yero sare bole umubunge umukoro borabu Ben Mumanyi nigo kirekyo amotirie borai boteneriwe county ya Nyamira asogosinywa gwikirania magendero abantu bagaita kutukona siri ya mesini bono bugambe tubwate Nyamira mrobe na kibore nigo baraya bonsi ko umo bagendere kumwakire koko Dr. Fred Matiang'i asekirwe kenene kyoborai bwense igeko bono soko sana ekero nyara abagare itokaka naenda abantu bakore tukono na Matiang'i yakoma wanafuata abasisa huo Steven Nyarikembone Ensoko TV county ya Nyamira Unenjere ya moyo gokeanio kuburwa kiwe mirimo nigaba iburi basemiwe koyanekia abana babo nkwenyorera bari chikosi cha maboko ili kwerikia emirimo asamatuko abosio okwana asumuyiga bukobekera egutwa aborokiwa asentunda ya gatatu imiyangaza training center nigo aborokiwa naboigo abaiburi baerera obuyabwe chikosi cha maboko areno kwenyorera emirimo Nasomuyiga bukobekera aborokiwa egutwa asensemo ya Angaza Empowerment Training Center chingaki abaibuli baikirana na kobakiroli maiga y'abana babo gukora amaigerio gusanga no director Cornelius Omwenga nigaerera omukia babekire asokwene buna aborokiwa banyorire amaigerio amaikiranu y'echikosi cy'amaboko n'ekinjera baranyore engere yabo About our third graduation ceremony was graduation ya gatatu ase abanafunzi abange banyareko babakonyora certificate cyabo gotera chikozi ito aba trainee cyama boka wao kuruboniga bono togo chiko babeka ase an empowerment program chiko bage ko barink nechi various opportunities nyuma yogo kora graduation asensemo yomoralia Edward Sabasi nabwata yaiga akoerera Ngitomenyete emyake ya bono chikosi cia magoko na chikorwa libagari yo cia saborokiwa kunyara koba gusaba abantu kwenyorera no nemerimo ekero bya gwe chikosi echigambolinga gwetani kwa emerimo nabo kwa libaga naende yokorosia emerimo nyara koba kokonya abantu bande nabo igo koreta abange kwenyorera ndagara ya kera lituko gobono ase abaibuli bali muri siko galia aborokiwa bakora matemwa ba form 4 aborokiwa baberiskase kigetambe bakolie ntu baranyaka bakora ogusigeta kwanu go cyase bali nkolinga kibanyora chikosi cya maboko chinyara ko bachiko bakonya elinde begenderea sobo gimobo aborokiwa mbagokera obumanyi banyorire ase bali no gosemelia gucha kwenyorera engere yabo ya kera lituko. I chose catering because it's so marketable and you can get job easily. You, my fellow colleagues outside there, I want to tell you that take this opportunity that you can aim, just have faith and trust, you can get whatever you want and proceed. The course of barista. Indeed, this is an empowering school, a school ready to konya. Nande after work already, nobody hopunga ama tumaini na aro for something good. Kiranya alikoba keko konya sobo gimo. Anybody, any youth, any chenzi outside there, nsemanya nataka kufanya kitu ya muhimu. Kuja ishule. Nonya nabo nigesegeto yarwegwa gucha asa baiboli
kweneke buna abana babo ngotwara bare obumanyi kubwatikana ne chikosi cha maboko. Nigere skuru engia oyorora atagakoretwo mwana nyetura tubwati matumaini yo kumwire university nabo kora moreta gaiga ase elinde kwa konya gosoma masomo ali ba tukutiga abana babere nyumba otaranyore besa ko mwana buno mwana umwisike kakobera nyumba okonyorwa osalikira koringana ne chigurupu lakini kale bisi kogenda gosoka ani akiri era so masomo uno yona so bwenge bintu mbirangegeri nyumba ko rosti chapo sijui kupika lakini yongegeri korosi pirao nimechua sasa. Boigo iligokiania okuborwa kwemeremo asense ya Kenya nigabasae baboliwa gokora chikosi cha maboko iliokwelika emeremo barabo abanyene bali bare isko gari onyeko gwato mwana ko reform 4 oso mwana otanyari to gwika form 4 oso mwana okorre ko siende on sie degree go serve ende on sutara gasi ngo basegeta mubarete banyara ko babakore course ya maboko because ine course resko bage kubanyorera okwenyorera kwa bwango mono abuna bonni gacho konyora chigas ko bero ko sense ya Kenya togosegeta basaya bangi banyako bakora skills. Kerubo Frida, Ensoko TV. Nechingaki abanasiasa bagendete kwerubiria bwesio bwobochorio bonene asabange besokire na kubauria abakenya kubainyora okwana yo kuligekerwo kyobo MCS ward ya Kawa West Destiny Evans ni gwaburiria abasae kwirikia buna bakichikura nabaigo kubachora abasae bamwabo abo bakuligia ebirogo bya gisiasa eliokoenekia amagenderero. Okay, mimi naitwa Destiny Evans, mwaniaji wa kiti cha MCA Kawa West Nairobi. Leo tumekuwa hapa katika sherehe za tatu za Angaza Empowerment College ambapo alikuwa na graduation. So mimi ile kitu nataka kusema congratulations kwa wale walikuwa na graduate leo, na pia nataka kuhimiza vijana ambao hawajachukua kura wachukue kura, sababu we want to make a difference in the leadership of Kenya. Nauliza vijana wachukue kura na to support vijana wenzetu so that we can be able to bring the difference that we want to see in our country. Maybe we have so many in my manifesto, actually even last election we had a manifesto that was favoring everybody, kuanzia vijana kwenda wazee wa mama na gender zote. So we have for example leo umeona tumekuwa na empowerment ambapo we are paying school fees to the needy children ili waweze kujiendeleza kimaisha, because we believe ni vizuri kupatia mtu neti kuliko kumpatia samaki kila siku. So when we empower our fellow young people, they will be able to employ themselves na wataweza kuwa na maisha mazuri. Moraibense Dr. William Ruto nigaikira na sense moya siaya na gukwana negati yabamenye bense meyo kaukwana nigagikiria bamirire be serikali hasokorenta obugisaku nanya nabo nigaburia abakenya gochora abarai kurengana na magenderero aria baikiranirie. Tuendelee na hiyo kazi ama tuendelee? Sasa niko na ndugu yangu mzee Mheshimiwa Daktari Oburu Okinga aka Power. Huyo mjamaa mnasema niungane na yeye, tupeleke broad base mbele, tuunganishe Kenya, tuondoe ubaguzi, tumalize ukabila, Kenya iungane, tuende Canaan, tukipitia Singapore. Hebu nione wala. Sasa mimi nataka niwaulize wangwana wa Nyanza, siasa sisi tunajua, siasa nyinyi mnaelewa. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Siaya, nyinyi kama Wakenya wengine, nyinyi mnachagua kiongozi kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya kabila yake ama kazi? Kwa sababu ya maono yake ama kazi? Sini kwa sababu ya kazi ndio mnachagua viongozi. Mimi nataka niwaambie wale jamaa, si ndio? Wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi. Wale jamaa ukiwasikiza, sikizeni ndugu zangu, wale mkiwasikiza ni matusi, kuitana majina, kulete mambo ya ukabila,
mambo ya chuki, mambo ya ubaguzi, mambo ya migawanyiko. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, there is no more room for the politics of insults, for the politics of name calling, for the politics of empty rhetoric, for the politics of division, for the politics of tribalism. There is no room for such politics in the Republic of Kenya. The people of Kenya want leaders who have a plan, who have a vision, who have an agenda, who have a program for the transformation of our nation. Hawa wa Kenya wanataka kujua kiongozi anapimwa na track record yake, anapimwa na ile maono akonayo, na ile agenda akonayo, na ile sera akonayo ya kubadilisha Kenya. Viongozi hawapimwi kwa matusi, kwa kuitana majina, kwa kugawanya wa Kenya, kwa kulete ubaguzi na ukabila. Hiyo siasa imepitwa na wakati. Ni kweli ama si kweli? Kecho boigo ni gati ya barai baria eira yokumusira Dr. William Ruto asoko enekebona ngoira na ale asentunda ya kabere. Boigo ni gobagi kelia barai borogongorwe asoko amerelia serikali. Mheshimiwa Rais, wacha mimi niseme hivi. Hapa Siaya, hapa Bondo, sisi hatuwezi bahatisha na kura zetu. Sisi tunaunga wewe mkono kikamilifu. Na Mheshimiwa Rais, usishurutishwe. Nobody can scare you as long as we are here in Siaya. Hapa ni kwako Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana kwa kutusaidia na mambo ya maendeleo. Tutaendelea kuunga wewe mkono. Harambee! 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 Your Excellency, tunakukaribisha hapa Siaya. Nataka kukuhakikishia kwamba hapa Siaya kila mtu anakuunga mkono except one person anaitwa Orengo. Josia Winja. Kila mtu anaunga rais mkono except mtu mmoja hapa. Tunataka kumwambia huyo mtu kwamba yeye hawezi rudi tena kuwe gavana hapa tena. Asensemo ya Junet Mohamed ni gabuli atutogosira bamenye be county ya Siaya wetera gwikirania magenderero nigo amochia omugabana James Orengo asoko bwatesio mo senator Edwin Sifuna na gutaikirania obokoreri bwaye imeye county yo nonye nabo ni gaenekia ODM ni roberetie gwikirano asogosoa ase serikali mwaka wechiri bubere 2025 nibere. Aya Siaya oye! Siaya oye! Bondo oye! Mimi nataka kusema hivi. Mheshimiwa Rais, mimi naomba usaidie watu ya Siaya. Usaidie watu ya Siaya kabisa. Kwa sababu ile gavana wamechagua amekuwa mtu ya mkono ya mtu tulifukuza kazi huko ODM. Amekuwa mtu ya mkono ya Sifuna ambaye tumefukuza kazi. Mheshimiwa Rais, usaidie hii kaunti isibaki nyuma. Mimi naomba hivi. Mheshimiwa Rais, naona mambo yamebadilika. ODM ya safari hii si ODM ya zamani. ODM ya saa hii ni ODM inatafuta power. Nikisema ODM unasema nini? ODM! 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 Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, safari hii ODM hawezi kucheza karata ya pata potea. Wanajua ile kitu wanataka na watahakikisha ya kwamba 2027 watakuwa ndani ya serikali kabisa. Wangapi wanakubali na mimi hiyo? Ya mwisho, mimi nataka kusema hivi. Nataka kukemea mtu ambaye anaitwa Munyoro. Jana nimeona yuko Nairobi kama anafurahia ya kwamba baba Raila Amolo Odinga amefariki. Muliona hiyo video? Muliona hiyo video? Tunasema shetani! 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 Omokonyi bumurai bwense kithure kindiki ni go haburira banasiasa kwenekio mulembe chingaki bagokora siasa chiabo kaukwana ime county ya Meru ni gaenekia serikali wikirania magenderero
unobwagachiwe chibara chinyagitari na chichiro egatia yande amange. Mimi nataka kuomba wale ambao ni viongozi wa siasa tufanye siasa ya amani. Mtu akikuja hapa aseme ile plan yako nayo. Wale walikuwa na viti hapo awali waseme ile walifanya siku ile walikuwa viti. Mambo ya fujo, fitina, that is ungodly. And I know the church supports zero tolerance to violence. Mambo ambayo tunafanya hapa kama serikali ya kuinua hali ya maisha ya watu ya Meru County. Hii town yetu mabarabara zimeharibika. So we have 3.7 billion shillings ya kutengeneza barabara zote za Meru town. Hata Mheshimiwa Raimu alikuwa ananiambia ile barabara ya kuingia pale St. Paul's Church Methodist. Na hiyo kwa sababu tuko na pesa now 3.7 billion ya kuweka 17 kilometers of new roads. We'll make sure that we make that road. Kuna barabara hata hapa inatoka hii kanisa inaenda pale Mpakone. Hata hiyo tutaweka lami. And we will do a total of 17 kilometers in the next few. Na mimi mwenyewe ndiye nitakuja kuanzisha contractor akikuja, mimi mwenyewe ndiye nitaleta contractor wa Meru Town Roads on behalf of the president. Tunajenga hospitali yetu ya Meru level 5 ambaye tunataka ikuwe level 6. Already tumetoa 1 billion shillings. Contractor anajenga saa hii tunavyoongea. By next year tunataka tupandishe Meru level 5 ikuwe Meru level 6 so that it can treat any disease, from heart disease, from kidney disease to cancer. We are going to treat everybody here in Meru level 6 hospital, which will be upgraded by next year when we complete building what we are building at the moment. We are also building our market in Gakoromone. We just want to relocate the traders. I have given the water people, kwa sababu mahali tunataka kuweka wale ambao wanafanya biashara pale Gakoromone, kuna facility ya water ministry iko hapo. Sijui ilikuwa sewage nini. We want to empty that place and prepare it, relocate traders. In another one month, we will start building 1 billion shillings Gakoromone market. Chinga kimbule nyinge gendete kwene kigwa ase chinsemo na abantu gusiria obugima nige serikali anene ye county ya Nairobi ya mochigwe asogotaikirania obukoreri bwabo kaukwana umuraibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua ni garwe ngora yaye gucia ase amate yabereke gusiria abamwabo chingaki chetoigo. Pale Nairobi tumepata aibu kubwa sana. Huyu Ruto anasema ati Kenya itakuwa kama Singapore. Sasa Singapore hii drainage hakuna, watu wamekufa zaidi ya 10. Everything has broken down, destruction of property. And then you are telling Kenyans that you want to take them to Singapore when you cannot even fix simple issues like drainage in the capital city of Kenya. We want to send our condolences to those who have lost their loved ones. We are sorry, but we want to assure them we will fix this country. Ruto and Sakaja must be one term so that we restore the dignity of Nairobi. We bring back sanity in the capital city so that we have working systems in the city of Nairobi. Omuraibe kiama ya DCP Rigathi Gachagua niga muchiria abanyanyimbo asogotumika chinguru chinyinge chingaki babatanga goswa ase egisasimero nonya nabo niga muchia Ruto asogotumika abanyanyimbo bobe elio goturubania omorembe. Ni vibaya sana viongozi kukubali kutumika na Ruto kuangaisha watu nyumbani. Why are you sending GSU to intimidate the Meru people? These Meru people are nice people. Wewe William Ruto alikuchagua bila any condition. Hakuna kazi umewafanyia, ni kuandanganya, ni sawa tu. But why are you intimidating them using the General Service Unit? Sisi hapa viongozi, hata ukikataza kwenda kanisa hiyo, si tumekuja hii? Sasa kwani tukienda kwa Mungu utaweka GSU huko biguni tusiye kufika huko?
This using of GSU and police is nonsense. Ni kitu very short lived and it cannot help you. Na wewe ukifika ati wewe unajiita deputy president, huwezi kwenda pahali unasema ati ni nyumbani bila GSU na polisi ya kulinda wewe. Sasa wewe ni kiongozi wa saa ngapi? Manchu murigereria korwa soroboti roni na ikira omweli obo kumurikira mangana maiya asebire biga tumerane chinga kichinde keranya saranje kuganiria obotuko barobya kegema. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Amaruyeni gagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabandegitari bamaruyire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Kera kama tingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Murigereri bwa Nensoko TV oyo no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete emerondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria